Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Namar ke jingnang sapriang jong kenyang jingpang COVID khat khandai hapok ajela ki bor penia jong ketanat ka koit ka khia hapok West Khasi Hills District haga khat nriu tarik unaitung arjar arpo kilas dang banle ya ka random test hapok sor nongstoin kani ka random test on le ya ki pai ba nong lek nong wan ya ki nong nya kali kamai bar kumjuru ya ki nong shong dukan khnang ban pentikina lagi don ne em yo kenyang jingpang ubala sapriang state bhamanta hapok ajela Lale ya ki tes hayo nongstoin bat kumjuru haga jaka yeng jong ki kali kamai ki bakamai na nongstoin cha Shillong. Haba ya keren bat ki lat pathai kubor ki doktor ki bale ya ki tes ki layatho ba hashwa bakin sedang ya ka random test hakini ki khindiat sngi ki la depru ban tes ya ki pulet piniat kali ki officer jong ka district bat kumjuru ya ki nongtrei hagi bank. Shushu kila itu ru bahado gani kesngi la kumno kila khmilenti ban yoklum hado arspa ai ki sample bat kadang la ru ban kiu namar kindang yai biteng ban le ya ki tes hapo nongstoin sample collection mo bang ikem na kini dia sebagai jadi nama bangun tip yo ada sini kumno kita alek sa Shillong kita alek sa Assam mo kumno lada kilat no na kini test mo sebagai hapo ini corona care mo yang nila ban le hang le pat no yang nila le ini taxi driver ro yang ini taxi driver ro nama ba kide ba let am tulong vulnerable bah banyak ya kum kini timpang nama ba kide let ya kum do bon ni brio kita kadang ni haban la ikni kita sementara jom ni nilai beda kita ji ba kita papokan nilai re kita ba nilai tang kita no kita shop reception nama ba itu tulong more exposed to the public am nama ba kita kita dan bahas kita si protection mo tiba kita nila asdang bande no do men sisni nila asdang hapo lang nila asdang ha sisnong long komentasi nila ya ki commuters mo ki taxi driver lang ta ki main shopkeepers ki deal with wholesalers lang ta ki long retail stores lang ta nila ada ki traffic police lingkong dan sisni nama kita police so ki belong very vulnerable ya kami ka disease mo nama bagi yang kami na taxi pendo sipil ni mo ya ini itu tinggal ada di sini tourist drivers nama kita kam ki rak kita passengers ki bawan mo na Shillong na ini mo ki hapan ni ya between 180 to 200 samples it's a random sample test mo kani long kam di ka benijit kin ni shushim random di kumtu nama we one like kan Shillong random sample di kumtu ke kene ka jingpur jong ni khnyang kena kaliang jonga kumwe nong Shillong jong kene ka nong stoin ngadas nunggu jor ya sarkar ba kala ai kini ki doktor kini ki nong tre jong ka civil hospital nang ne na po nong stoin balawan ban test kini random test ang ne hapo iyo nong stoin ang ne hapo kene ka sor nong stoin adu menta ngidang up ya ka jingwan jeng itu ki nong test ni tempat yo ban test menta Ngeritin sa test dan angen haban pa test haga jing yo inga jonga haga beide bat kane ka jinglong jingman jong nu knyang jingpang ne po nong stoin te ya menta te ngimpat la ban ong ei nomor ngimpat don ki positive case lane ki bangi suspek ba ki yo nu knyang jingpang andre nagaliang jong ginong yalam sinong ki sarkar bat kisem beper kila hamperking ya kayang bat kadang long singanyi adu menta ngimpat ong ba nila don aga jingma andre nagaliang jungi gide banlong kiba penkrak lane ngidlong banyada lupa namar ba ngin up stang lada lapoi lane ngila yo etok yang jingpang tangta te kala don ka jingma